هەرچابە شارەزا باوەڕ دەکەن دانوستاندنین بناوبەریانەتەوێنێ گرتی سەر ناگرن گەلۆچما و هەتا چەندێ ڕاستە ئەگەر ڕاستە هیوی هەیە جنێفەسێ چارەسەریە ji بۆ کریزا سووری ببینە چما جوداهiyên mezin hene li ser nûneratiya rekaberiya Sûrî divan danûstandinên Cinêfesê niha rastexwa digel me Alan Şemo nûnerê Partiya Yekîtiya Demokrat li Brîtanya li Stûdiya London rastexwa digel me kak Alan spas hîvî heye Cinêfesê çareseriya bibîne ji krîza Sûrî re بله gelekî spas û roj baş ji Londonê ji we re سپاسی ji bo mîvandariya we û spasî jî ji bo agehdar û temaşvanên we. Belê ez destpêkê bi hêvî bawer dikim hevdîtinên ku nihanî pêk tene û hatine pêkkirin bi hêviyekê gelek yani şansên hêviyê gelek kêm kirin. Sedebî wê jî ez bawer dikim ji ber pêkanîna opozisyonê û opozisyona rejîmê ye. Di serî de yani piştî civîna Viyena ku dewletên mezin wekû Amerîka û Rûsya û hevde dewletê din ku têkelin li gel krîza Sûriye de biryar girtin ku vê çareseriyê ser bikin. Yek gav dîtina min di wir de hate pêkirin ji bo ev hevde dewletin û dewletên Amerîka û Rûsya ne lê ne yekî Sûrî ne kesekî ji opozisyona Sûrî beşdarî ve Viyena bû. Yani Viyena da biryar girtin ku civîna Viyena da biryar girtin dê çareseriyê siyasî li krîza Sûriye bînin. Lê bê milletî Sûrî, bê opozisyona Sûrî, bê kesekî Sûrî beşdarî va biryara bibe va ittifaqiyata bibe. Yani ev hevkirin di navbera Amerîka û Rûsya, Tirkiye û Saûdî û Erebistan û dewletên din û Îran ku biryar dane hevbeşeke siyasî pêk bînin wek milleteke Sûrî pêşwazî kirin û dixwastin çareseriyeke aşiyatiyane edalet bête kirin û ev xûna bê rijandin bê seknandin. Lê mixabin ji bo ku pêkanîna hevdîtinan ji ber him Cenêva du û him Cenêva yekê û him qerarên biryarên vêna dibêjin dibê opozisyona Sûrî yani rêkberiya Sûrî dibê hemû kes xwedî hêz xwedî li ser erdê xwedî hêdê xwedî kar biryar beşdarî va ji bo pêşaroja Sûriye bibin. Lê mixabin biryar hate dayîn ku dan ev biryar hat gişten daya Saûdî. Saûdî Erebistan ev biryar rakir û çûk yekser opozisyona tenê ku îro opozisyona ku em dikanibin ji we re bêjin opozisyona İslamî. Yani dewleteke İslamî ku Saûdî Erebistanê Qatar û Kuwait dixwazin vê opozisyonê çêkin. Hemû kesên demokrat Kurd, kesên din a Sûrî, kesên demokrat ewana bêlayan kirin û anî dawetî kongreya netewî kongreya Riyad kirin. Di ser wê kongreya Riyad da pêşniyarên wan û opozisyona wan û daxwaziya wan Kakalan degîmetê Kakalan کاگالان ئەگەر یارمەتی لێرەدا جەنابەت ئاماژە بە ڕۆڵی سعودیە و قەتەر و وڵاتانی تریش دەکەی هەر ئەو ڕۆڵەیە یاخوار ئەو کاریگەریەیە کە ڕێگە نادا کورد وەکو ئۆپۆزیسیۆن بەشدار بێ بەڵێ ئەوان یەکەم تهدیدە دەوڵەتی تورکیە vekirî got biryarên ew Riyadê gotin heya Kurd wekî irhabê ettiham kirin û dixwastin hêza yekîniya parastina gel YPG û hêzin ku demokrat îro li Sûriye kar dikin bi navê irhabê danekirin yek ji qerarê Riyadê ye û ê diwem jî dewleta Tirkiye tehdîd kir berî sê roja ku hevdîtin pêk bên li Cinêve tehdîd kir eger Kurd û bi teybatî PYD û YPG beşdar bibin ême muaraza Sûrî menع dikin ku beşdarî ev ewa bibin. Ev tehdîdeke yekser bû loma jî ew pêkhatina li navbera Amerîka û Rûsya ve ewan çi dibêjin wekû tenazulek kirin ji dewletî Tirkiye re nihanî dewletî Tirkiye Saûdî û Qatar bi programeke pêktînin belê. Kekê alan lê nûnerê Amerîkî ku çoya Rojava Tony Blinken diyara gotiya û di rojnama Heyata Londonî da doh çapa erebî behs kiriye ku Amerîkiyan piştrast kirin dana birê Salih Muslim
کو کردان یان وانا و نوێنەراتیان خۆ هەبە دەدانوستاندناندا هەتانەها وە چ دەنگ و باس هەنا و نوێنەرەك هەبە دەدانوستاندنایاننا بله راست اوان ولو دبیجن امریکا شی ولو دبیجه دهونی روسیا شی ولو گوت وقتا گوتی تونی شی ولو کر او وقت وند زانن نونری گلو اوی جهان یعنی the international coalition اوی کو ایرو دجی داعش شر دکنه برنت اوشی الویبو مکورمک لکوبانه بو پیشگرتی‌ها یپگه دکروش بوکوش پیشگرتی‌ها یپگه و شری لدجی داعش داده بکن وزارت تا وقت گوتیجی تونی وزارت دروای امریکا و دهوشی وزارت دروای روسیه اوان تکوز دکن تأکید دکن دبیجن ون حقیویه ون حقی ونشی بجدار ببن لنها وقت گفتگویا نینا نها وقت مفاوضات نینا مذاکرات نینا نوکه وقت بیت ون پشتی هفته یا 10 هفته دین 10 روز دین از باور دکن پروگرام میگوان هیا جبو نهکه مفاوضات يعني ما مباشرا نهاني تنه دخل وان اساسي هنا يك شر روستاندن شر ضد گشتاندنا آلیکاریا هومانیتر ملتی سوریه لو ماشي يعني هيفي اوا كو پیش روجه دا كرد بجدار ببن وك طرف جسر بخوا باشا كاغالان اگر گریدای اپوزیسیون اسلامی و نشی گریدای رژیمه وفد جسر بخوا بجدار ببن جبو بریار بدن سر پیش روج سوریه دا كاغالان او تکزدکن امریکا و روسیا تکزدکن اوه امشي بهذينا كو او راس بام بيشغرتيا دكن ام دخازن بيشغرتي بكن لا ام دخازن بنافي خو بنافي ملتي خو بنافي هيزي خو ام لسر عردنا حقي مشي هي دوا بيش راجودا از باور دكن بيش راجودا وكرد بيجينن و مفاوضات وسوريا ديمقراط واشيتانا آرامی و آشتی وره رجاوه گل کی سپاس که الان لندن الان شمون نری پارتیا یکی تیا دموکرات لبریتانیا دگل کرد کنکشن